abrantie bi a obedidi matem omo se no a obedi matem a Evangelist bafon as a beman me ne awudifo nkasa ma me weni banti na wonim nyansente no ono kase tia enka young boy wudi ka kum obi akum oba akola ketoa akuno adane ne sakokọ dini be premu movie we se bema so ba we young boy no agya ma me ho obedi matem ne se senyamsema wo tafi we Henipa no su abrantie itimi kun obi ba ede ye rituals nya sofo edi na chiche dakoda hospital de niema sose ne kon na obinyamsema tie ama ababa tsa ugotie bema we young boy wasiso a ope ho anya no wudi mirika di nyame katagwani ena wone nam obatan bia ni wo bia efri nne ekokosi second as abrantie no ebe primi ni movie no ode ne ba ebe sede Abasi o penipa muja said the last year or yeah wo wie ye kotua sika ama abusua ne kana no to mu no me ye ntua sika ma me dai we o papa mpani ti fena do nche bia anadwi so obai me hu se woni nyame ohom anadwi so obai na no ofiri sa me mada na wo so nya wo na me ni wanya now abusua this week is going to be a very long week if you say this particular beef ekoso between Evangelist Dinah Asamoah and Kyei-Duah Nkansah Lil no it's not ending anytime soon. Oh yeah. Now a brand here and say young boy Dinah Asamoah ekana semono Kyei-Duah Nkansah Lil ana Evangelist Kyei-Duah Nkansah Lil so ekana semono ye ma me Dinah Asamoah no mumienu etutu ebi e de mane omo ho amede exclusive no e de ebro Kyei-Duah Nkansah Lil ese Dinah Asamoah enfanye awo nyankopon adome no e wo awo ho Dinah Asamoah kire mu se Kyei-Duah Nkansah Lil ekunkum nkola nja batamfo a mohweme no mohwemo mayi nyesa Kyei-Duah Nkansah Lil ebekumba e their premiere movie. Ladies and gentlemen, daily view so mesew so ba no subscribe na busia na timi akoso akonanim before me the exclusive videos ni bi ebebron. This episode is really brought to you by Charistic Company Limited. In your friend is Amisha Nezaji capsule say a bad infection bacteria bi abedi ni peduana kentenso oba aya na do fitu kwachi aya na uti ya uti pains e wase fiduan bro no so bia to mete on kabrofo ka se be kan se menstrual disorder moja nkeche se e flow edema won se bom na maye 2-3 days na twa kwaji impedimfo ndo ebi ndo ya da screen so esan ye immune booster eye infertility or prostate problems no kwaji za Amisha anazaji capsules bi ndo ya da screen so FDA ayo maja to me say ye open do etu a okọ pharmacy herbal stores bi e benwa unsa abeka impedimfo ndo ya maboboso yi ebi abusia yemra yensem so this particular beef with yanko bi beka say emfa Kyei-Duah Nkansah Lil ho efi say Dinah Asamoah on Stephen Adom Kyei Philadelphia adehye kronkron oni papa yi oni ne no ananya anytime any day bia na Dinah Asamoah beba radio so bia no preachitia so bolo Yesu moja grace powder ni grace money manema ya papa Stephen Adom Kyei etonton won na sori dem no preachi etia say wo so bolo moja bra FDA fo and testifying who say ade no nipa no ma mesrem FDA fo say mun consori ntun sorry na mun kon sane ma no so boro ne mpampa ni kokko no amukokeka man nyame ma ni nyina no mun testifying we say ana say wo sofo apese wo ton so boro ni ade no fa a doctor fo no mo metase e ma no ne mema na ba ho nipa na ba ho ni moja say onum so boro a ebefa ni muja ema na nsa ni ne Canada phobia be dia dance se Stephen Adom Kyei sorry baba ko ho Canada ede no wato so bolo ni Yesu muja no so ema waye fasting bia ma eye sa ne mani bi akuno aya bro chentra o makom nku ye nwa ya wawu ye kom ana akuno ye ba ye de o maka che no so no wondidi ena wasa kwa asole bi wo Ghana enti Yesu muja fasting Yesu muja fasting Adom Kyei bo na hu hia Adom Kyei nyame asori no okọ mami ukasa atisi ko die dro si Adom Kyei atisi aduane ni o si Adom Kyei bi Adom Kyei betima age wa na Adom Kyei so na fias ti fasting ene edidi no ondidi no ena ekuno ye ba ye omuso wondidi ena fasting ena Adom Kyei bia ena ye ba ye ko ye waguda ho Adom Kyei bia na chechire na Yesu moja no so ko nya no hi o twa no ho ahia papa yan kasa ntia wa asole ema Dinah Asamoah anytime any day bia no obeba radio so bia no preachitia sane ema na sorry maybe ediom hoto so no na obi be say master to master ananya beef afi na mema so ababeka ho a Kyei-Duah Nkansah Lil ababeka beef no ho kire mu so ontena ho
Emma Evangelist Dinah Asamoah Nkansah ntia ne sofo Stephen Adom Kyei me no nam so be di Dinah Asamoah tem e kire ma me so mfanye awo Evangelist bafon as a beman wo mami we ni banti na wonim nyansente no ono kasetia we se bema so ba we ne se senyamsema wo tafi we henipa no su kwate kwazo want ma chinidin kwate kwazo want ma chinidin na obinyamsema tie ama abraba te sa ukotie bema we ye abasi ye die way oba pampani ti fena do chebia the whole world give for back pe anwa ka wiase obi wiase gana akwankwache no o dwan sika enu 10,000 akwache no kurasi no wo bodi datem ma me nti wa obi to ba man BNPP ti ma sa bi before mon son party no so mo man kwase afomfi Emma Dinah Asamoah so ti asem no so anya ne de efise Dinah Asamoah in particular no obi a okana unless e bi ono apeso ono atwa so de nyankopon asem e betenetene Dinah Asamoah so bi kire mu se Kyei-Duah Nkansah Lil me na mo no fa me se me yenwomtuni bi tra keke na ye wadwen se oba betake a emfa spiritual and physical mamu hu mi nyame amagenedi sa na mamu hu di awurade di adom me na nya hwe no de adom me enya nkuto nya pia wota enya soboro nya bibia se eye nasem no eye nasem asem na David di kum Goliath no eno asem na me ka kire we me na mo no fa me se me yenwomtuni bi tra keke na ye wadwen se oba betake a emfa spiritual and physical mamu hu mi nyame amagenedi sa na mamu hu di awurade di adom me na nya hwe no de adom me enya nkuto nya pia wota enya soboro nya bibia se eye nasem no eye nasem asem na David di kum Goliath no eno asem na me ka kire we sort mazie try vision heba and spiritual home ya be sponsor niema wo yi ni hu dawuro ma I say budgets wo mo so abe sponsor ye ya yes ye nua be matam da so so abai ye wo bia fabra nyame ma dia me ka kire wa no pay no yes ensuro bibia wodi wani hu ensuro dia wodi wasonte ensuro dia dia no kafa ho ensuro adie bia ye betutu eno na me ka kire maami pokua ene sewa bruni unsa me fama semusi minim wo mo pa 2010 ene urade ni kopie Canada sabre no no mummi a sei nyame asem ya ye di chini Canada nkro ni nyina so eno na mami hu sa urade wo ho na ni tumi ye adwuma se enam brofonim bibia so asem ya na dim kopia ho na nru na me frɛ wo mo ka kire wo se fundaka ni accident ya sesa mo mu nyina no mo nsuro eye strategical bia sa come on atum osofo no ne nsore ma no eye se so koka ne ho asem na me ka kire wo mo se mo amfre na mo anka se soboro grace father ne niema bi obi ewu ye di grace father gu no so wa sore na mo frɛ ka se obi anum awu de ani ya sa niema no ne be hyehyɛ ma mo na de ntia ma me frɛ mo ka kyerɛ mo se eye strategical bi a papa ne bloggers ene abrantie bi a yese no obedidi matem omo se no a obedi matem a ena me se me ni awudifo nkasa so obeprimi na ayi no na wade san ni movie no entimide kwakwa mebo Ghana fo aba time for ne say efri ne ekokosi on the 2nd a wo bebreme no obata bia amfa ne bansa dem obata bia momoden say ode ne ba ebe dem because you were rituals bia ebi mu nyinyame ni ode wanu ne bo nyame din keke na usisu wa brabom na so dimirika
obekwa akofefa saa niema na wani beba ho so no apem me kan so obedi adanse agye dia anadwi so abai mimi hu se woni nyame ohom anadwi so obai na no ofiri sa me mada ubaji Kristo di ni dia sira urade sa oma wani miensa ojidi ni bia sa wunya ani miensa so ti ase yon boy wasiso a ope ohu anya no wudi mirika di nyame akata wani ena wone nam onza wotamte ya na nyame abroko no wodi bibia be broko no opa agya yie obatan bia ni wo bia efri nne ekokosi second sa brantie no ebe primi ni movie no menfa wo brabo ni agro openipa muja said the last year ya wo wie ye kotua sika ama abusua ne kana no to mu no me ye ntua sika ma me na wo so nya wo na me ni wanya na secret ye wo mu so de mama Ghana fo ahu no kura bi a wo mu bia no o so de wanfa kwampa so anya de no o te sakwahwede a obutu kosua enye wono ane to ye so awiye no obebuni na mufaja na wiye wa ye kwasea agya ko mu besi so no a wo mu di Kristo moja ne niema ne nam no agya ko da so ye legend oda so ye legend agya ko da so gina ne na so hwe ne fa eye said ye nua ba malumba eya abone nwom mesoma urade ma me ebra me ni nua ba madada ka edi kokoto nwom omo anti ase da omo anti ase da na me kanya me asem twi nyame ma wonim nyame emma ba ne nchen me meka ne biem se me nua ba madada ka edi nyame fa ne kransie o da urade kokom because I just a second to media meka kire boy ne se mo ontu mirika wiase mpentem nyane ho enka young boy wudi ka kum wobi akum wo ba akola ketoa akuno adane ne sakokọ dini be premu movie young boy wasi so wudi mirika nya ho no agya ma me ho obedi matam enya nwanwa wo jama me ho me dia ya tete me ntimi nko ma me nchen dabi me respect ma me no me respect ma me yes ba me dia wo bade a me kire niemam Ghana ha ye yenhwa hanya enam sese wuni sika wuni kamafo nti se wuni sika wuni okamafo abrantia itimi kun obi ba ede ye rituals nya sofo edi na chiche da koda hospital de niema sose ne kon de mamo ka se ye ni ani wa hu ye ni ani wati asore obi ba asore nim na owudi a wosimini no obi ko boxing ni ebo ne de a wosimini no okoye na owi ni ye de anka ne wa sore ba me dana Asamoah ye huna me ana me ka kire se wa broni enora me de mimi wo mo me mfansie me ka kire se mamu nsuro na unya beka no kura ne pe no wa maseda abo ayade bi a ebe kata no kura ne so so ti ase ebe kata no kura ne so na ebe yi ni padwene afri de ye kana so so ahunu enti no na ayese enipa ne wirafi na fundaka na obitually ene yesie dana Asamoah ene ayese saa na nokre na me kano nyame na me so ka se munyi Yesu din ni na saa niema no enya hwe no sa ye ya na omu dimirika ekọ maame na wawuo ni kunu ne ho na papa no so excuse me to say mema bi mu wo ha omo nwene wo mo yire no ho o papa ekura wo ba ye disable wo ba ye disability nti wo ba ni disability no se so boro no etimi sayara nka aba na sori anante ka so wonom no sori nante
obepe ode ne beko ayi no mo beti anakora no so anom sa no aye twon no ono so abewu me yemfa sika ntomi o ene yemfa sika nimi so o wo Yesu dim yemfa kwantuo nso nimi so ana aso wano ate sadie na bedi matama me ni ubi na emomo ye young boy tobo papa kroba tumu nyina sizuo no omoda so ye a legend entumri kasa wo pentemti wudi nipa moja na beya de fa Yesu moja e primi wo movie na manate ose de Yesu moja no de so for ma asase paye a wo ba no ana moja tu ni finshi adum ye no oso odene nsa so Yesu atade mo keke e moja ni twaye eno ho asem na make sa moja no sa moja no rare wine no ho asem na make yes na me de obedi matema quotation amayi ama wa Isaiah chapter 54 verse 17 oso ope won tokwanso mfiri me de osai woso no wunti obehwe ase abusia ensema ekoso no ana musomfo dam kwesi prince madwete ho de abekire o ma nso wahu de ekoso ene de eba nti we ni one of the finest beefers see no aside from that the luma Yesu no anase ye na yie no esan koso ewo andagea ene abusia ensem de bebre na no ate ewo kasafidie so subscribe share comment ewo kasafidie so episode bi bia mu no obenya notification bell no na bibia atumi adi mu e from dam Kwesi Prince before me jamu mekra mo ame akono Charistic Company Limited na so yasin ose me nkanche so mundro tatahwe mo dia bedwama nso nipa bibiri na edi ho adanse no kwagibi se eye hindi heba mesha eye malaria typhoid diabetes or blood pressure na yade tai cause lower cholesterol any bad cholesterol we duro any hindi heba mesha zaman capsules no ye memedu tatahwe be mo gina so brand na bibia no atumi edi mu na indro ye da school isu FDA we ma dia to me say you open do atu a okofuma se heba stores a Sabe company phone we be from Adom Kyei Prince. Accra.